Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahunze indege ya Air Force One mu busanzwe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika asanzwe agendamo. Ibi bibaye nyuma gusa y'amezi 3 n'igice gusa ashize hatangijwe intambara hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahinduriye indege mu ibanga rikomeye cyane kubwo kugira ubwoba yuko Iran ishobora kuza kumugabaho igitero cy'ubwicanyi. Abaturage n'itangazamakuru bari babwiye ko Perezida wabo Trump ari mu ndege ya Air Force One, ariko nyuma haje kumenyekana ko ibyo bitari ukuri. Perezida Donald Trump yajyanywe mu ibanga rikomeye cyane mu ndege nto ya gisirikare. None se kuki byabaye ngombwa ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ahishwa ndetse n'indege ya Air Force One nayo ikaza guhishwa ubundi agatwarwa mu ndege ya gisirikare ntoya? Ibi bifitanye isano hagati y'intambara ya Iran ndetse na Amerika imaze amezi 3 gusa itangijwe na Amerika kuri Iran. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa Gashyantare 2026, Amerika na Israel byatangije ibitero bikomeye kuri Iran. Amerika yavuze ko ibitero byari bigamije guhangana n'ibikorwa bya Iran, ibikorwa bya kirimbuzi ndetse n'ibindi bibazo by'umutekano. Ni mu gihe Donald Trump yari amaze igihe yongera ingabo za Amerika ubushobozi bwo mu karere kugira ngo zizabashe guhangana n'ingabo za Iran. Iran nayo yasubije itera ibisasu ku ntego zitandukanye mu karere, dore ko yasubizaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibisasu nabo babaga bayiteye. Kuva icyo gihe ikibazo hagati ya Washington na Tehran cyahindutse intambara ifite ingaruka ku karere kose. Uyu munsi tariki ya 11 Kanama 2026, hashize hafi amezi 5 n'igice gusa intambara itangiye. Ariko kandi nubwo habayeho ibiganiro n'ibikorwa byo gushaka umuti w'amahoro, amakimbirane yaracyakomeje hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru mashya yatangajwe na The Washington Post n'andi makuru yizewe avuga ko Trump ubwo yavaga muri Turikiya mu kwezi gushize yagombaga gukoresha indege ya Air Force One, ariko ubuyobozi bw'umutekano bwaje gufata icyemezo kidasanzwe. Trump yakuye muri Air Force One mu ibanga rikomeye ajyanwa mu ndege nto ya gisirikare. Ibi byakozwe mu rwego rwo guhisha Donald Trump kugira ngo ntihamenyekane indege nyirizina uyu muperezida aba arimo, ahubwo kugira ngo amakuru ayishwe y'indege araza kuba arimo. Kandi tumenyereye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agenda mu ndege ya Air Force One, ariko ntabwo ariko byagenze kuri Perezida wa Amerika Donald Trump. Yagiye mu ndege nto ya gisirikare. Raporo ivuga ko hanakoreshejwe n'imodoka isanzwe itwara ibikoresho by'ibiribwa kugira ngo Trump yimurirwe mu ndege yindi bitamenyekanye. Iyi modoka yamutwaye ni imodoka isanzwe itwara ibyo kurya ku kibuga cy'indege uyu nguyu Donald Trump yaraherereyeho. Mu gihe kandi Air Force One yasigaye ikomeza urugendo nk'aho Perezida wayo Trump ayirimo kugira ngo bakomeze bajijishe abandi bashaka kumugirira nabi. Abashaka kumugirira nabi bakomeje gukurikirana indege ya Air Force One, kandi mu gihe Perezida wabo Donald Trump yari yamaze kwinjira indege nto ya gisirikare. Wakibaza ikibazo kigira giti, ese Iran koko yari igiye kwica Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump? Raporo zavuze ko hari amakuru y'umutekano yagaragaza ko ashobora kuba ari umugambi wo kwica Perezida Donald Trump. Ariko hano tugomba gutandukanya ibintu bibiri. Hari amakuru y'iterabwoba, hari n'umugambi ushobora kuba uri gutegurwa, ariko ibyo ntabwo bisobanuye ko byamaze kwemeza ku mugaragaro ko Iran yari ifite umugambi wo kwica Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Niyo mpamvu habayeho igikorwa nk'icyo kurinda Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashyirwa mu ndege nto ya gisirikare akavanwa mu ndege asanzwe ajyanamo ya Air Force One. Ikintu gitangaje muri iyi nkuru ntabwo ari uguhindura indege gusa, ahubwo ikintu gitangaje ni uko White House yari yatanze amakuru agaragaza ko Donald Trump ari muri Air Force One mu gihe mu by'ukuri yari mu yindi ndege nto ya gisirikare. Ibi byerekana urwego rukomeye rw'ibanga rushobora gukoreshwa mu kurinda Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe hari impungenge zikomeye z'umutekano. Ibi kandi bigaragaza ko intambara ya Iran itari ikibazo ku karere gusa,
ahubwo ari n'ikibazo ku karere k'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba se Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarashatse kwicwa na Iran, ibi bivuze ko iyi ntambara iri hagati ya Iran ndetse na Amerika yafashe urundi rwego. Igihe ubundi Perezida wa Amerika ubwe atangiye gukenera guhindurirwa indege mu ibanga kubera iterabwoba rishobora kuba rifitanye isano n'intambara, birerekana uburyo amakimbirane amaze gukomera hagati ya Iran ndetse na Amerika. Kugeza uyu munsi Amerika na Iran biracyari mu makimbirane akomeye, nubwo hari ibiganiro bigamije kugera ku masezerano. Ikibazo cy'umuhora wa Hormuz, ibihano, indishyi ndetse n'ingaruka z'intambara biracyari ku meza y'ibiganiro. Ni mu gihe Trump yakomeje gushyira igitutu kuri Tehran, ni mu gihe Iran nayo yashyize ibisabwa kugira ngo haboneke inzira yo guhagarika amakimbirane burundu. Bityo rero nyuma y'amezi hafi 6 intambara itangiye hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikibazo kiracyari kure hagati yo gushakirwa umuti hagati y'ibihugu byombi, hagati ya Amerika ndetse na Iran. Niba Trump yarashoboye guhishwa no gukumirwa muri Air Force One kubera ubwoba bw'umugambi bwo kumwica, niki Amerika yaba izi ku bushobozi bwa Iran bwo kumugeraho? Niba Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarashoboye guhishwa no gukumirwa muri Air Force One kubera ubwoba bw'umugambi wo kumwica, niki Amerika yaba izi ku bushobozi bwa Iran bwo kumugeraho? Izi zari ingamba zo kumurinda gusa, cyangwa ari amakuru akomeye y'umutekano atarashyirwa ahagaragara? Komeza ukurikirana ibiganiro byacu, niberwe gukanda subscribe kugira ngo amakuru ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye bijye kugeraho igihe 5/5. Like, share ndetse na comment byose birakenewe. Naho njya kugezagaho ikiganiro. Niba ushaka kwamaza amakuru yacu, duhamagara kuri 07 47 19 39. Naho njye twabanaga mu kiganiro kirambuye. My name is Murode, ndabashimiye, mugire ibihe byiza.